Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step on our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Bertual luak monenwa ilakwe TV an amieti an ajulu tutual tiene kono wati chiario korong nianwario bene me dwe me abungwen kila war man kinianwa chiel cheng baraja yubu beru tie ma beru yup madit ma me ilao ilera in specific dong man yuppe en ma berutie ni uberutie ikiet meneno ni kiyero delegates mabi a ki rome regional chichero in national dong yuppe enoni tele ka view loin ikin kenwa uber ma dada si man wiye jema ana abititu ngomuti me uye lutua wa chak kwa kija pi beru peke ma ana beru peke ichencha bet ma ono kid ma cheng jui no ana binu kere botu pe binu akelo lok mo ken botu enoni remi chunya eto duju uberu tie pig lok ma ana tika kelo ne botu dong ke wa tiene an a ki mbale kabero membale ti meka ka ngak meka ka biena ti guru a ngak ko lera kama yupi eni noti ye an jemena mukene akero beru underground atimu in the background umio pa ungeo kit ma ye ma mega bene ma ono an kichwal an chalo delegate ma a lawyer ye ki sub county dak bene a chera lawyer ye ki district para eneno wa chera wai regional makauno ni a cat level enoni man ma oberu lera ni uno don wa chero wana yeno watie electoral college ma wa yero MPs pa jo magichung pa MPs machung pe jo pilutich ma beno no yo tutwal dak beno no be pero wu ka che ni mo wu no ne di ben o da wakas MP angeni wi mu keno be nywene no po be ni ankiro no tema kede ti jem na ne mu kene atigi jem mu ken ma timu in the background man ene jem ma otime o kere don mi wa o lera ni gino mi ndo atika kero loka lera peme dotu ngatumo peme lano ngarumo peme bok nying ento mayar kamaleng tim charo mugo ma umir pekinwa ni mo ken ma chuli tam ni umir gitim gino ma na kori charo li enuni umir pekinwa chencha fura nero mera boss me tika da picharo ma utime kololo antim da tika da picharo ma utime lera ichencha bet ma wan watika dugu madong waloy tugo kimbale ma wagoyo bugishu machala choli province waloyo dilo achiel kom jero ma tugo ne peda enage wa loyo chuchuene ko waloyo loya ma bene chances mukene ma megwa bene wa missing maduong tutwal tie enoni angeni man
dong tuju kama leng bene gin makar mukar ngej wan wajo ma an chala did the ben akat ma chala kobla nge pa actually province abe wajo botu ni neno pa actually province neno pa actually through province tiene lutino matitiano kubidi umir ki julgi dong gubien go chak togo kar binu ci karo yang chan ka no kelo tito gini no gi peke line gi peke line up inde wai tindo achuri do berwenyo togo da eto uno nen gin malo tino cher togo lutino magi togo locally ka kany gitiga lo joma gitiga togo wai super league Uganda super league gitiga lo joma gitiga togo big league neno chi man ene geto ger motime mbale kunu en kar marong tugutum wan wagware chi onawe mare ngotiga dugo an no piana dong yoptie ni ye biberutie ilera an achungo lera kachel kila wara mabenati ya Choli province ma kilwonye na Lela Gladys wando lo lera mabena surprisingly dong wangene berong waichama lo wachi in ko da lo pinga ne yo money tie aya an benong an bena yo pa money tie chuo do wan wen kana wati ga chere yo bache omiyo lutua wan wadonyo wano kaberu kama electoral commission jolowa ki wan tiano eni was settling in eto kona wa checking in I kabur mapapat ma waberu ti eni ki wan tiano eni no dong yop me bitu kui onyo med tar dok la kachiel no dong tie wan neno ni kitiga miro dana pa chidong dana pa ni wan watigi West Nile watiga Chole watigi Lao watigi Karamoja dong watemo temo chuora wawaini ka Chole ka West Nile kimia rio ka kimio kia Chole rio ka kimio kila rio ka kimio ki Karamoja rio tien lokeni mono dong no aboro utumo no any covered gino mi awajo ni mioni uwiny maber yele ma wacher yeni wura mo winyeo maber po cher tim wa campaign o cher winyeo ubiru ka chiel winyo wuni opponent wajal in kano ramo cher uchulu buga kany wek wan chul buga kany o chulu buga kany ono perach chiponi yongela chen no it's a win-win situation dong karma winyo berutie ki wan tieno wan wani gini ka non position abor eni dong ti covered mano achulo kwanya rio la kwanya rio West Nile kwanya rio Karamoja kwanya rio manyor no do rio bua rio matituolo bua rio li eni dong wa wego betuolo dano piem iye kidong be ono neno mukene tie ni kimi bene kare kilo tiro mon magitiga jule bene ni ikiet me tela kimi bot gi kare ka ono bene twer beru abich ono pa balo mano abich mon abich cho eno bene no perach mono no neno mawan wakati kere machalo tim mabeno kati tutwale kichier mawano chan bien an nama nama achiel kiario wa wach kaman wan ma kimbale ni wacha oneno ni jamo miro time dano dungu bera bieni komwa magibino wacha ko pieto do no ni the idea is so good kong dong kiromo bang kiromo tim ne ning dong
ki wan tien enoni wa yub loko mabe wan wachi dong wa bi fuk dong dak di ko chano ruone kuna di wo beru ka bi yupo wat ki regions ma papati ki di ko dong wa wachi wa chu chi dong wa mete kera mere Sharon Pat jomo gu chara ke Gulu City otima kija eta biruni kaka madong ming ti yema ditlo ene Gulu City enini I don't even apologize ka odore lok me tela me chol twin ti Gulu City timo chilu mo jomo godong joni go gwara ke Gulu City ka en go kidiko jono messing up every agreement no kero kiliton mapapa wando mogo kibot wani wabichwalo arachel makelonye ne weka kilong bo mogo ni dong machwelo awuba chel makelonye ne agwani kidong bene ye kenyo watam ni lutina nyere ben gin go jule gin ken gine go winye mano neno tieni kirka achuli sub-region bichero kilu tela dek no ben peraj pien districts abungwen money enini nyongwa ka pa tinga pa wa kanen kong Gulu district Gulu City Omoro Amoro Noya Agago Lamuo Kitgum Pade abungwen enini kache uno actually sub-region okwanyo dana dego aki ye kiri kacho ario kinyaka chiel no perach en cho chama borga bane lumingi joni tuja ki Gulu City gubino mere chako dong lwen direct walo bon parne gubino ka chako lwen kom dano ma meggi ki kome magi chere i camps mapapa chale campa West Nile gicher campa West Nile gicher campa Lao cher campa Karamoja no kitiga di campaigning donc uye we awaj loke enini wano no roberu kineno wayni politics kichweyo char bene dono ikin lu chuma gubino mano waneno wa kichoge kichwal ga nyim waneno dano machalo keliko makech ma eno aki Gulu City wa kiket nye gibonye dano machalo agwani wa agwani kichwal oweka enini beno bino la chien wa yela pe ko nyingi en kiket gi kale tira nyer mamegwa guberu duong auma achan kimona chel nyera mera neno gin guberu tie donc wachini kinen kid me jwe ku gini wek ulu tu peki ngwek ikuyu kato tutwal actually ulu nong gino mo peti an pange lutuwe wek wachu pange kachoke moma actually bigore pange ka betime be mwa kamia kan to kam kape wiju lakke right now pange ka tika choke mo ma betime mano actually ye beru winyo lak la bon chako tele chwaka actually tek ichwako kwe maka chunyi pe tek ijalo angeni unu neno ki baraka kany kira chao kena tuta kiri uwiro la ko loka chuli nyeki waburo la ko loki
la kor loke o chak mane biene kor nga gini en kor char lok mugo mano tubu kindana tubani an na ber ka wai ki bwat kin egoni otuju man wero no wawuor ki mod riemo kori lok mugo machalo meno wek lutino madongo ini udong kun no ging'eyo ni acholi penyek kila ware acholi pe lweny kom la ware acholi pe nego la ware magichamo keri atabachiel enoni uno en lweny mano watika tutiye bad lutua weka wachuli eni mawando yupe mabe wayeke mabe ni yopo mir betameno lugulu site magutuchi gubiro mere lweny direct wala bon agenda meloyo kui Kelly Komakech obino piani gwako nyo gitiki tele gi mo gi gen kagwani bino mere chagriem chak mere the campaigning agwani directly one more ki Gulu district no why okay fine agwani chere kidong bere la mega chiel ma entie jago I Awach sub county go why be ono chere pien representation pierte en pineno kichwiny mabe ma wano no tikene ni omiyo ber la mego no wachi ni no di ben in bene bwar migi Richard in bene bwar migi kono ina ngan bene bwar migi an bene no chal an umira bwar mega pi lutera nyera mukene madong gitiga kok ne gilanyi chien na ni en bwar miu officially wachi amiu botu wuno ngat monero moyero en ko weko chiet kede anda bwar kui ada lutera nyera chemo cher daka dek mono tele mukene modak ye gena tele mukene ba ter nyera dek jingo giwachi ni pelare gieno gilanyi chene gibera timo campaign giwor region mapat kabir kui dong po belare wando wamiu kare chawa berum tika kar me submitting gena me submitting nying me nomination chawa baleo mana nien motiga beru tele keken dul pukoyagi magwa ki Gulu City ki gena en gena ubomagi en Kelly Komakech idano mwekeo winye peke acholi chako gore nomugo gia bich kama ini teki go ogo dok gia pa ni tap chot yet maraja dida dana to ki keto chot conclusion pe I am surprised New even came back with 2 out of the 10 very surprised regions chalo West Nile machalo lao ono gitie atera magitiga kur gi wew jon ukeli wanying wek nyinge en ka dong gen lao gitiga wot kere gen dong be gi kwano megwane kene no jon wacho ni gen dong gibi kwano nying manyor ka gitiga kwano nying megi dong magin gitiga no dong gi go line up ena ini tiga chato nying mamiguni itiga chato nying la wori no itiga chato pa chuli itiga chato pa West Nile achuli beno no tika chato en migini tika chato pa West Nile en kitu tuwe kere dogu kiti enuni no ene kui ubibino mabe dak bera mabub mano dano bene tugu wa woke enini ene kita no wan wa yeko kere lwen chalo pe lwen chu I kampa chuli
kel ko make ka a chero agweni dan maraj makony bepe pe oye achuli tika cher kampa West Nile uboma keken tika a cher kampa West Nile agweni dan maraj en bino emir rera agweni now John wando ber ki lok ki West Nile ki lao eto John dak giner no ki wai John in dak jo betini achuli tika bino ka lwenyi kom la wor ma lan mo ma petuto charo irwa malamal wang lame actually wachini waneno wang lame I wang lame jo cha magu ber ka ballu kui pa actually ni gu por mo mal le cha magi cha kwano ki cha kwano kui ki kwano kui for almost 30 minutes manyingi ben pe winya ki wachili ti jo ir mutaka wich wagulu kan oya upok mala chok nen mach so ki guru maj manok ken manu pok kamaleng man leba choli pengar mo wet di ben leba biet donka yena pengeo la ko lok mane la upok mala chok nen machi upok mala chok nen mach piani upok gwa ipi mapetugo kidong upok wek iningeni la chonyo dago no italo ki mach so ka ini talo puk manok ki mach kama la chone mane kato kama leng ene ini ngeo do ni wa chuk puk mala cho en pien ki talo ki mach mane kato kama leng so mono ene gonyo tien loka chuli maki waini so upuk mala cho ki neno no ki mach da wo wa wat biri dwana achuli ulane ikar ma chuli tika lane gi tika lwenyi kin gi ken gi lao tika bieto doggi ki kar moja lao tika winyeo ki kar moja lao tika winyeo ki West Nile gutwe luchugiana luchungia jono ngu wai wu ka chuli lo daglo menga ka mene wan o mer wel dan waye kar moja mer wel dan gyo lambe mer wel dan gyo lambe ne wun be poti mu gina beba wa waj man kamaleng trick u beno ber te tek no petugo yane kui mo ma di du twal mu kar ki lambe pe lao uker kom gyo to twale itimo biashara jon gutiu biashara la wo ma petugo to wa wachu first of all we're nominating in chiki chak bir kui pire lao wachi kata ki million ario in la chuma eni ikati do waneno dano kata ki million ario cash icha eni bene chera eni pe in ne miyo ko ki electoral commission ko ki nga gini keyboard jo eno mago be ber kenyu kuini ena gena ki jogo chien enoni so kuna kama enoni ichame bitu kui ko ki nga gini kirika be ki gubera timne eto guber ka golo so e mate tek ki bod lu chuma papat maka bini miyo mama na ki wa meto so lao la wo ka chien matiri lo go dak ki million pa ki wie mago raya ki bot lu chuma papat ki do kien gi ka kan gi kuno
Chiu mio, kui mama di to al mukate ki bot gi obedo pe. Me bieno botwa, chali ya choli. Kui gu chier West Nile, kui ma me gibene, chiero I kar moja. Aya kar moja, gute mo beru kitele kin gi kengi. Wa chu kar moja, yin beru no bienu districts maduong. O chamo, gen go la lepo, go chalo kar mo jongi kome. Now, lep kar mo jonga inde chako lok, tia loke dong inite a watro abim gi o waka. Piano abim gi do bera choli labu. Gini eno cherchi kelo tele. Ento, guchung kachiel. Chugo why no. This is not acceptable. Let's fix things. Go yubo atkio. In time. Pekor megwa mado bieno way doctor makona bititu kitu mekerini. They fixed their house in time. Loka poka ni ranong charisha kacho chuchote cha eni. Aya. Gienong go bir dogge. Makun lok magiloko gi bolo ki wainong pawa bero mawanywenne chala choli. Winyo kama dong meta ti ye. Chao ti kimiwa. Me yupu permo ke ken ma mire. Utupe ki kiengi kuno. Ni po bed ming. Po bed ma wi wanywenne. Po bed a junga. Po bed cha. Po bed lo baba. Chalo kori ma chole kitika lwenyi kiengi ken. One po lwenyi wono kienwa. Wa yupu dok wa bere chiel. West Nile en kin ma wechuni. Yen bene gu berka wa jone uneno kama peko tiye kuyeni po ye kuri peko no donye. So mingwa charwa uchiero ukonyo jomu kene umiyo jo kene bere ma tek. Eo mi anta kelbe en chara chele ini. Weka chara chele ini wabitiyu kere ni amana chien me fixing our own house. Peki met kuri mingi. Kawa kaka konyo dana mukene. What about us? Lao guchwalo dano ke maduong wana shole icha mama wan jo manok dong wa bero ka chiel chiwa mogo mela wa chiel wa gi kende ene we ene guchere chawa dong pe mien gwen pe to mio dong pinyu ba leo ma wan ko mo bero ngwati la wich beren tiga magwa ni gini ne chalo ka peba wana be cherma wala bon ngat mo ke kan we bero ki luor ma watam ni wabi dugu chingwa nono dong wan ma wami ukar to wal ma wajal ke gulu district kadak ni we dong piano wajal dong gino charo chi ruenyo machalo kama enoni pedo bitiu wakelo nying dano dong tek ma we kin lo lwenye machalo kele beno wacho nye pien wano noni after all ka ononi igulu sito igulu district ko kakamani beno ki gwenyu kire ka nyiera go enoni pe balo gwakoni gulu city tie gulu district tie gwari ya gago no nyaka chielo gwari la muonyo gwari ya mur nyo gwari nuoya nyo gwari yo moro no ngat moni beno enoni no ene neno ma wan wabero tikere
ma wano ni dong min gweno to pe miyo chao pa le wachako dong choi nying basing on kit ma waber ka neno joni enoni lukan potential candidates egoni guber ka presenting themselves to twale how they approach the situation icha ma kit mano tele tieni wanero ngadi inuber ka reacting nini kit ango quality again leadership quality ango mati kom ngat ini don wanero wabolo nying wakero nying Monica Kenyo litera nyero kwero mado adek magudong gukwero gen gilany chiena wapenyo gi madong chawa do diwa wa ye kon kinuni ngara chiel monyo dana rio gucheri ngar mo ma ye stepping down Wamoko bedong la wachiel wawai ni wundong ukwer winye kinu manyor tian loka ni pushing for agenda pangat mo ni koni ngage endo be berpe wundo chier wen kunu chier neno do chwar orwata ka nyim dong kunu jojo no anyimbe ono te akor gi akora ikuyu mwekeo manonka mweke remo ni matien loke ni ka ono gwak ti nyaka chule chiel nyogiari oge ken tien loke ni kui ubiguor madit maduong chino tien loke la ten nyaka li enoni ma aki botwani biloyo eto piene gi adek wengu jemo gugieneo kin kui gu keto umi West Nile ilao guter bayo ilao beda gotera nyera rio mona rio man char ma waberi tikere ilao Mawachier were displaying char of the highest order. Dega en chuli maching ki wachi pepe gemar kono pingon wachier kami evidence dong regionally. The tuj kuno me watuki go mer and display of what they talk about they say about us. Ingeo ame a watch in. Actually kangar mo ubi quoting kaki bitiu ki kwatale ini mabi konya actually chitwa kitikere actually kapi lega ke ken ana ner chali wachi donki lego don kwe ilok me mare winye ripe ne cha don pelare actually ne chalo don mir tija actually ka we goripe unlo dini irwam malamal nyogwa irwam moni mado winyo an chala an satane kwang po nen marach actually we goripe ne chalo mir tija actually ben kira dega le in ngarmo ken be mir bella tela ene bene tiga deleo were marach dong lawyer watch in very clearly this nonsense was brought about by NRM and NRM money mago aki gulucity guy they came and they messed up everything that we set in place kong ngo marach ki NRM kong kanya penywia everywhere mess anpa dek party NRM eto jomon magiti ye giti ka ballo party marach twal jomagu biro ka yele ni wing NRM magutucho konde ko kichete primary ko kichete ngoko primary yang kar me primary karo in don wan wachier pe piloka party wachier pilokom actually
ni wachwela actually representation obetie korin ana par par ni neko wana cher pi actually ni kichwala actually ka kichwala magulu la mo la gena ler gena gulu la mo la mor noya amor kon ngagi ni kichwal pe kichwalo party ki wek yo magicher lo ka party ben mer party irombe ber party no NRM eto wachweli chala gwani ma wachwali pela NRM en tu waneno capability ni waneno tela ker ni metela tieni ni umiyo wayeko dano machalo meno chi ichama dong wan wayubo doka tajwa maber submitting wanyingo pingo pe dano machalo Kiliko Makech chiero ki petition but electoral commission ni agwano por kuyo ni agwani ko chiero u contesting kong any position achiel en ki city chu poro chu a chiero igene chu a chiero i chiero kwana i Gulu district kado chiero chilo e kikuno wano no wapere kichwiny ni dano mil chet katele kuno wano no watie ki ajena chele kian ni actually wabichwalo gi adi maono en Kiliko Makech no ti ie agwani no ti ie eno ni no dak rwata te dene ni in chet ka di campaign la gori uboma gi uno gitie maka uno gilok gicher gilok ki le mabe uno wachwalo gi ogene weng mapegi beru kitele da cha pat lutua da cha pat nyungan mo no kuno di ben no woni politik da no pegian cha wai winyo anti lo ka politik anti lo ka chwala chuli party lo ki politik kon party kon ngagini anti ga lo ni ki chwala chuli yen an mega en kama perna eno ya perna chuli pedak tigin mo mapar mon remuna so level charo ma ber tika kuno ber tek wana chero wa winye kon wa loko ki registrar presiding officer why ni ba loke enini in ke kwet mabe joni ka gitiki ki tele gi mo kin gi kuno chitu tware guchop outside kai we kwili ini utum mabe utum mapwat chigu timo verification mukene gugo chim wa electoral commission office by electoral commission magulu district kigulu city chigu sorting the situation ku nominating agwano chero anyim agwani do chometo chero what ikien piny uchaka dong Kenya machawa do dicho ingeo madong wa ode kaman ineo dano nero wanga nera kaman money in should we believe them because they have been fighting? Should we believe them again? Mono no akala madung regions mapapat ober kere komwa eto lama mero jolo wa piane no gen guber kati so
Bin le word bin ka. Bin copy jo. Aya, lo. Aya, tutu mia ria. Donjan. Me. So, mono ena biachar mo beriti la. West Nile beki o. West Nile guti go wani. Ka wachier ka dachi be. Ka wachier ki kur miyo nen mangar chielo bichier ka. Gichiero waba. West Nile wigi pa chama chiet. Ichiri cha any speed bana. Guwai ka wabichiero. Kilok da kinyin achuri luwirwa. Chi pegi be mini wa opportunity me lokengi. The same as Karmajong. Karmajong da tuto be oba betraying almost every tribe. Mano ti Kenya. Bien gen gu chwala mer jogi. Ben pol kuine gu ber ka wuko mer bot jogi aye. Pedak bot ka mukene ni tutwal. Kuna go miyo ben kiri wa bot wa chala chwel go miyo. Kongo ni kui mate tek bot jogi aye. Chi ma wando ber ka wot kinying dano mandono wa yero gi wa biro doggi o kachel. Dongo wa yela pe ka do no wuma ko kaman pien mo nen watiga neno utiga nywena ka do mo kaman chi be wun be don wa mi wunying en dongo cha be na mi nying badano gi chuli be do mi aga chuli mi meggi genon West Nile be go mi meggi Karmajong be do mi meggi la be do mi eto deal ma no don lao Karmoja ki West Nile no nguturi kengi uno don it was hard. It was hard to undo it. Eto perwa mekwiri pa candidate ma wan wa kwanyo wakelo machalo Gulu district. Omi oberu yot tutwal bodano me porre ma ki candidate ma mekwani iyo me chwale ne nyo me miyo chwak bore dak chwale ne anyim. Kwa yele matek kwi ki chako kwano chawa para chel mabine ya para yo ki wan tiano la woni utum wakidiko meche ario tiene man para yo mekidiko ma ene kama kitimu declaration manong ki declaring le lawyer ene achulo a kiario lambe no ario West Nile no dek Karmoja bene no dek duju wenka ine ribu chi en dolo doga paale enyo delegate paani. Now joman maki yer gili enini genong kagu chera nyim kadong nir mo yero lumemba me parliament machung pilutich gien ayedong gi yero manu dong gien giti electoral college gino giti electoral college enini weko yot dong tutwal dak bene chene bene ti ye en momi neno no jamine dano timu kameno chene ti ye tutwa chulo no ario pilweny ma watute ye ma waribu chingwa ye wan jo money joma guber ka lweny ikom wane gupor gulala de perong gukor wa winyi bere nong result ma mengi madi timu kene bere
be peng he wango kelo piero bir mer ka nyweno widano ini ai ir muta ma cha kere bir ka che gwagno chien ni mo betie I churu chiene me ir mutaka me bir ka nyweno nyume reta chuli la wuri actually angero tiga loka kenyo I comment section ana bidonyi ye abidonyo chi abe kwana lo mi ko mo tiga loka ye ko wan tian ben piano balu tua ano no kigien ma ana neno kien mo time kere atang lo gem duong happen we away ka mo kene magien giye humbling themselves we kon kiri lok mamwa ko ye winyo lok pala worni no gitimo ni ning where is the problem where does all this start from is it ikin manual tiremo kenyo nyoy fony kai fony chidong jena wang bero uniform kaman tutwala dong kadong ingo uniformity ini virtual way daktir maye padangeo umiyo da way gini katiremo no chake no be miyo tija chule weka chule je ni ankele wore pataraj ana no chal andi ben ano umiyo kirka bedi ni armoni abikejo ikom dama mupor an owe ya ana wana nen ana te cher fuda ate cher elo kabalelo kira chingi yo cher ker kingange mego mo ana chung amor mego chua ai mego ngama rakiri atiga mote chua kere ni wada no ya ana ngene mulero mo ata ai mego ade dani ini lanyo an kaman ini lanyo an ipor ke balelo eni kira lanya ngo ade ocha ko nyer kenyo don bero wata ke nyer ka chiel no do lana chi pangyo kadak ana chulu tutwal madak okaro madak kumira dwa kong level la medo pera chulu da kong manana piana no chale wachi impa chulu kije mogo mati ya chulu ma chulu ye ni otime no chale wa bikela tu chunya no rem mo ekoma chinyo gina rema kamano ni tit pol kar kelo jemaria tu chuny kiwich mental health ipeper beti twal chuko da ka duak volume mananak membera chwelna ka wek kodwa ka dong weka anung kwa mayot meberu ikiot mada chwele tiga miata ki kwa kere piana beru ngara chel ma kaka mo ke ken magin mo tiga tima maraj alinku piana no ka dong pati ku opportunity ene me po winyo me min feedback mo dong pati mo pianda kwa timo mo no we kikor dara kene winyo ta yor kon ngati mani kwa pa no opportunity me wachi loka kama en tiro la tim balla na kur lok mo ngar mo tucho ai tucho igena I obe kong de we ko no ko kong de miyo gi mo chara ngo enoni ka no pa o kono dong pe buar wano abur uno ne no ngo ma banyo bu mer ma ana chicken
ina ye idano matigang ma no mere mak gweno iwe en owel der mir aya ted in kun iya mir ted wel tem char mo ana o gangi itika penya dong chiene itika penya dong jame muko pingo peke ku kong pien an ka de chao ka men be kirka na bieta ki gimo ma na mira pui me kere ni dong kong kirki chabon mo ki gen mo ke no tek de bala gena tek de ibal lok ka ma enong jam wan nyena ara chero pien abe pui wi ki lok da chi da be chwele ku chak ponyo ka gang kwan mo ma ke bi chao ker ne obi beru tie ka kany ana legu wale ga lutua ngat mo ko chak gang kwan mo eno mier bet gang kwan ma ke kwaro ena no chako chi bene yubu wek tano ko chata ponyo kit kong chi kwan kit pa chwele kit mo mera chwele ko ke magang kwan eno mier pebeda no mir chok ke mak dana maka ka gite ye pian ngar mo bi ye cher ka kwan ne pino no pe no mir ke yu mer kwan kwan mo o bir ma ko te ran gi de ko si war kwan i kuru ber ke mo do ko no a ber te o pe raj ber no mir ke god ka gi dok ga pian ni charo ma charo ma chuliti ye pete mayot pete mayot to kulo ba be pangyo kama wa be cherie lueng nyego ah ena manon kamila bole ena cher liera ni en ka magiti ga ripe ken gine onero rachu pingo pe ko pen wi woni jon go tim ni ning that was the point madong in cher de mar wat wa jal man butu ni won tim ni pen an cher personal ana cher ka penyu cher ka penyu a penyu wa won tim gen woni ni ning chigo wachi gen gi war dok lutela dak bene gi yeni la tela obetie igen mo ke ken malwa obetimo megwani la tela ni no wa yero wa kero un chet kono ngogi no pebe wa wur chi un jo mani motemo bale enani ono rono kiyo mo mir neno mo kirikija ko ngun kwa kom doma bot joma wono temo bal bot ke an mere gena mere waj machiek donge ken pienda mer dole nenda ke kana biro tumo chawa tumo walo eger wano wala ria mo pe lweny madong wa lwenyo waberu pinyuru unu neno ka to be o wabe kwa ma furute neno wo wabe fur uneno bere ukwar la kier mo kenya fur pe aneno mana nen maka cher ko bere Roma be neno kere pa per era ngin kirwa ka no ne yote ata ko no guye la ka gitiero no be pe anyang gi mama di chi kirga be cher kwan lo ma meku achole wabe tima wen wabe chawri pa wena
ma no I ai cherry will pala wori piani met la woru dong ai in la chat bene I dwako wel ki la wori wer la wori unong gin mon ki bori man ena churi la wori ni in la chat dong ichiga med wela mera bori itien lo kario either mir po affording ginini pe will unyo kirka bi wilu no ikwan chen maduong ki bore bor la loga nyola ro ini nen bunyo mana nen pe bunyo ka chul la wor ha bambi kor ngono be tem wala lebla kon me no kuya gimo no bunyo nen ko mi be waden pur kwera bora chul la wor mi den bor la ro obidwak be wa welo mi discount maber pepe no be peki penyo no mio angene gar ti maduong ikiet kirwa lo ma biachar cheng ya min wula bola wai ti jo kene lu chato kene kinini ini cher ka wil borno eno jany mot chara e ya bak chalo ruot no mugo no roko flata nemo jany kere nyimpo lora kadong ini donye dukan borre kadong penye ki digola imiro ngo actually man kwa umi cha keni neno actually chiaro dong ni I will bedak ki bola roka ye pianingen mo cha keni bicheri no kuja bene kit John ma di bi berpe wo be ki lu ro wo be bot lu ro kienwa ka kenwa pawa mare tiana chole maduong ma gitigi chiane ma ono ang'en ben kane piloka wilo ngam no ben girama wilo ngam in kwer pi ngam bola tiana chole wore miyo mer kile rok mo ang'eyo meni ngam kwaro twer ne ber kama pat ento oyubu kwa wachoni anagio kwan comments Ozele the champion tiga wachi I'm watching live for the 12 champion inko itinining for dugo mener ni dong chimi dong tiemo dugo pori man Sam 21 official 2 tiga wani waiting for fire angin already winyo Rothongeo Philip tiga wani diben may Almighty provide more for you. You have been doing all this for the good heart. You have one love for you to dwell for my deck. Okay. Kidong Kelo Walter Tigawani, I'm late. What's the topic? Angene olotodong ineno bene. Nyo winyu bure mama nok. However, ka watiago live stream li ini romo daka angich chi chako nene ni tiet wa ya chakine log mo Paul kit malo tiana chulu bere lwen kere kin ke kan gi lawu ki le rasiti ka ber mo achel maono non-unionized workers delegate conference berti ye
ma and ben aberti ye kunu. Man Ra Rose tiga waini thanks the Ben. I'm watching live from Paluda for it 12 for Paluda tinining for Onek P tiga waini Zelamoy change diet pangeo man kakamano ozeleti ye pangeo pingo. Okay. Kidong Afende Kenzo word payera tigawachi. I'm watching live big bro the Ben Poet 12 Afende Kenzo word payera Poet 12. I think man ena ye we charge madam berka choy neki wa tiane mange ka gwa mo donyo kumbiri ni ti an bena bi medine people will subscribe in channel ma megwa mela kwa TV kidong bene ilubwa kama papat kama iti neno wa ye kwa kanya ti Facebook kwa kanya ti Tarpalo TV weng bene tim gen ma chel me subscription kidong ma kaman wek tama megi wange ki mapat ki enoni yo mapapat ma initie iram konyo kila kwe TV wekungene wekumete kitich ma megi man yo achiel ti eno ngama chima anakero iwang screen ka kenyu tie ma ini ram tikere kinying matika kap tikere ye enoni wek no ini mi kony ma megi ubiana ti pitich mano wa wateti nega kanyo wabet ka yar botu lok kidong jim mapapat maguru kom kaka mana tamni pier tek tutwal ka bene mo donyo ko biti ma ana neno aram kwana ne bene wek no dano ngeni olo toda chuli kare pegilo nyewo chuli kare bene konyo le wore chuli kare ki bal nyingi nono neno so no enoni wacha changing the narratives wek no jami ogero maber kidong bene iramo dokola member mela kwa TV kai diu kama kinyur kichoini join ki kakenyo YouTube tutwale man join membership tutwale channel mela kwa TV no join tipin kakenyo chi inero membership matie chi inde meru kikenyo kidong mukene mabene tie ene iniramo willow gen makeloni super stickers onyo super chat ma in ichwalo chibino no ti attached kila tichiane mo matitidi iye ka kenyo mono eni bene no miyo kony bot la kwa TV po matek tutwal wiyo po will ni dirini no an atika kelo lok kun atika chiero ikaberu me ma kubir dano tika deno chan yo mapapat ikiet maneno ikiet yo me cham madong pegiromo pure pidiai pa lurok magu kelo ingom acharo balalo magu weo cham megidong pechek piane diang biano chamo nyono paro chamo duju gwero kur kidong tim mogo mapapat me kwalo chalo kwalo dia pa chuli ma kikwalo kichero kicharo ngolo man dia pa chuli kidong mapat ben ki enoni yo mogo ma ini noni dul mogo charo belelo no kitika temo mako wala tena nyera ma meko mate teno makitikin pachi enoni ana tika chero i community mapapat kama ini noni dano ti affected kilok machalo kameno enoni wabitimone si won beno binone ubitim wakijani uber ka wat ikin kar mukarangechi ini kita wan owajo botu yamani tiloko kene dong pawa bi per ka yarne yamo piene pier tekni kawa bi lok community mukene olo to monwa betie wek pedak no dong kingeo ngama no titime oli weng
mung ole bedo tie omiyo ka waloko ki community chao kene no wamete gen go nen kidio ngo mabe kita no gen giram tieko pero mamegi dong community wan wajio chwingi ochung kedgi ka chel we kien go ng'eni giram timo gin enoni bigi kengi kaka ma kilo lodge mano gen giti kere kidong kidio ngo ma gen giram jingo chwiny lodge ma giti kere kidong chung kedgi me we otera no what mabe kidong teach ka chel mapeda jo inyone ki jale ka o chama no lwa mo lok ne kitim germani so man pun mabejo ma watika wat kede ken pajo ma ungeni wat ma waber ka wat kar mu karangichi una yo chung ben matek ni olo wachere eto chencha chiane mujoke maram chilingali 200 magi chwalo dong ben tumo bano wat ma mego ben matie dong no mir ben chiente mang'eni ka no won bene no ng'at mane tika ka en ibiete gwa kimigi mo kong de wer chak chwal ne cher we bien to what yope enini we wano mete impact tin niendo ario inino mano lobo ko nieno nywal palatina nyaka mamega my daughter era yana tika loka enini amiron achieke botu ni uket chwinyu wenana loka jem ma wateka timnele ini loka be beriti ye be what ma watika wate checkpoints ko bere magiti koyo maono luak communities mapapat dono gitie kaberu kiluor to twali kwama magi piancha dujuno kitika penyugi chiemo mudoka tata kumbiri roadblocks dongi jwaye mukene man pe what ma watika what chencha mondo cha what ya duol kamuken ma wachere ye kunu yi oku wayang chi uket chwinyu kawa be konyo kara wa mede wunu ki konyo kara ta wa konyo bena ki chwinyo weng penje ma wunu titimne chika nyako nyige dak beno be nyako dak kapedong watimu gini ini ka chiel pian gina merem mea chalo mach infuriram waya man gina palara waya gina eno wek pa bona gen gutiok kere kuno ubi me chalo mach or bien wawa oti yamo bae momod en kiro wona he ponge mach or mabe kadoku wage moge ken man ene Jimmy matiga time da Lego okay nakang tie lok mano bion ka kany ma neno mira dok iye ko ye dak lok man kany Okeng Isaac, Tiga when Mr. Deben, what happened in Lira City yesterday? I never knew, bro. You talked of fighting in Lira City. Can you enlighten us, bro? Atamni ibino na chalo mot manak. Piana da lokom luanyi enonyo. Ka tiyo live stream ko beri nini. You go back and watch from the beginning. Ibi nyang ben luagi lok me luanyi en ma ana lok yeni.
a lot. I took time explaining ngomotime. Kido wane let J. Chidong, but I cannot connect it very well. Don't param nyang mabe. David Ojan for Tutanamera for Matek. Well, good evening, the band. Thank you for the love for our people. Bless you later. For Matek to 12. One below later ni anone. Yes. So ana legu wa mede wono kichung. Menena ni wakonyo communities ma me kwamba part. One ka wono mi about what support. Peya ni channel la ti channel mon mano wun ochwalo ni ukonywa pikir maneno word ki ngage ni. Pene wacher ka poko ne community. Ento watiu kere me kupe kidong ok ikabedo mapat. Menywa ko tam ki community. Makubiri watika lako gina chil mada neno mabe loyo. Ene kubiri wajomu kene magi korni kong kache neno kachoke mukene omiri kong ki dong dud gi kono ki tim ngoge ini. I like Anba. I love what I'm seeing. Food kumbiri param expressing my be ero niano mo ka know the right words ana bi bieno cha atitu gin ma ana tika nana tiatime ngat money bieno ki mindset ki wiye mo manu pedok konyo kono vetining and once you talk and you explain ngat money bieno waya poya timakija piloka na nen ma lokon ang'eyo ni abalo aberu cha ono pa neno enoni dano ubaleo. So it's like a community dialogue. Madano logi kingi. Makirka situation mano wakelu la chan ngom ki balero ki joma gitika deno chan mano chalo joma dong gitika deno chan malupe ki tempa balero. Ni romoni me dega le ini bene tika dok ping. Mapedak tika kwanyo kwa sensitization ini tika word mabe. Madano tika mare ikingi dano benong kitika yenyu solution nyola gam pi pero matie kachiel chi wata gera diritie wat diritie kachiel kitima megwa legu utiel kowa wekwa metiki wat legu ba eni perte kirika dong petika konyo di ben ken manane awayo utiel ko la kwa tv ni eni na meti utiel ko pi wat man machiero ikabedo ma wachuni peti palar kenba amero ng'e man mabe pega ni tiu ramo kien bora chuli mapapat ngama chuli chi lokada loko bene ndwana bere ngor itwa so na mama na abiata kere bidong ngeo gena be dunyo ka de ri ma pe bere marne bene dunyo no mieta bere do tanga bene cha mar dong cha yar chuli dong chi en loke eno ana poyo amaro tutwal kumbiri pani gwagati ka cerca monyo gwa no ego yo ker macheng dwini ana yer meni abet chalo ki ye ka kan pikiet mano gwa linkere pian ngeo gang kam ka ini ti gang ki beru pe ma ana beru pe ni chaka ni nona wiati ga lenga we kor pian guri ma pego nena cha taw ni ana bet ki kamo ma olo to no aramon lok ma chunya pie pe ko ni man lo tian gora na dong mir me to kiri nga gini we ko ben lo lok dong lok me lok bot ka dong pe dong lok piano ben ma ben ti ma tek to twal community no chikage ni nani wori ro ra ne ngere kama ini dong ko ni chawe
Dong non lo ba le. Cha foi ma tek. Po maru tutwal ka messages cha donya abi foi ne tutwal wek oloto wa mete kon wa chat kati tich. Message mo ma furane ka kan pe ata ngeo ni omiero wek obetie wek no wat ma mekwa ware. Ror metu gum kar dichu chia dek diri watika dugu ka lok ma pir tek dunywa ka medloki watika lok ma pir tek lok me gwa ngam choli cha wario kikome icha me Uganda mana ngeni ka ibotu gun joma gwa ti UK no cha wa pario i America cha ke no cha no poke yo ngwe kala kirmo Kenya malugu ki province mana untie polkare aparo dano ma megwa magiti Australia ena chawa polepe February ngien tutwal pecha ma walogo ni no dong chawa kene chok ruwe bot gi kuno onyobero ruwo chawa ne kieno ngwe kala kirmo Kenya ni wana chuli dong wati bodlo ma papat chana poya ta kwor message ma chile ken wega aogi ka kany tina ana bi jema kondon abi jema ki ka kany kanen ka okay message ma pe message ma foot pe do luto ata kwor message wega aogi ka kany okay angeni bi bieno mamat kita no won war ki chwale ne kere ana poy wutwal amaro ka ngat ma no gwa ka chike mani abilok kere la chien kinier matin angeni dong wabilok inge live stream ma mekwa menier matin warom lok mafut pia achiero kaneno ana poy bye bye. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out on toes now. We